هیوا سورا کرد جارک دن دست به بلافگرنا آلیکاریان لکوچ بران گره. هیوا سورا کرد پشتی مهک ایرودیسا دست به بلافگرنا آلیکاریان لکوچ بران گره. دوی چارچوه ده ایرو به هفکاریا کانال 8 705 پاکتین خورکی لکوچ برنج عفرینه یل دبستان ابراهیم هنانو و الکرامه یه باجار قامشلوی بجهبونه هاتم بلافگرن. بلافگرنا آلیکاریان لکوچ بران دل 114 دبستانان دن بدومه. آلیکاریاش بو کوچبری میشه هبای و عفرین و رقوات بردوامه ایرو دیسا السر امبیشن دبستانی قامشلوی ورن بلافگرن باجاری قامشلو خلاص به همو باجاری ایدی یکو جهه کمبونا کوچبرات تدا امبیشن دبستان بن جامی بن کیجان جهه ببی امی الحمو باجارا می بلافگن الدربسبية العامودة الديركة الحسكة هروها امبيجن هجر بلافكرن بس بداوي بو امي اي كوچبري دنام مالا دجي جارك دي امي الوا بلافكن دمك بشك درينجون تشبوش بروك هيفا صورة كرد روشك اوارته هبو افلهين قرابوي مالبات جوزرر ديتن جيلك مالباتا يعني هجمارك جيلك مزج مالباتا جزرر ديتن وكا اليكاريه امبيجن مادي بارها تكرن هنجي وكا امبيجن يكو مالي وحمول برلهيه تشون بي دي في اي مالباتي بيك هاتن يعني تيمي مبراسي حمو بتقييم امبيجن زرره وبلافكرنا اليكاريه جبو لهي مجول بوبون نهاجارك دي دوباره امي حمله خدس بكن امي برنجي كي خرجي امي قالك تيما بهبره درخنج بو امي هول بدن نافا حفتيكي حمود بستاني حمو باجاره الواوري بلافكرنج بو درباسي اي ناف مالاجي ببن جمارا قشتي يد قامشلو دا غوري امبيجن تشكا هري داوي احصائيه هري داوي مجلس قرد صد و 14 دبستانن برينها صد و 16 بون اجبر كوچبر قالك جواد وگرن دبستان والا بون سر صد و 14 القامشلو هروها حمو باجار ديجي امي الوا بلاف بكن